السلام عليكم. واش راكم؟ هز الفلول. رانا امام الدار سي عبد السلام بوشوارب، هنايا الطبقه الاولى في باريس، امام نوتردام. راكم تشوفوا هنايا، هذا هو الرمز المسيحيين هنايا في باريس. راكم تشوفوا كاين شرطه راهم يستناو فينا كما البارح امام الدار تاع السي عمر سعيداني. راكم تشوفوا هادو هما بحال راهم يقولوا راهم يخدموا على البلاد. راكم تشوفوا باللي فرنسا هي اللي تحمي فيهم، ما رانيش نكذب عليكم، راكم تشوفوا بعينيكم فرنسا هي اللي تحمي في الديار تاع مسؤولين سياسيين جزائريين. يعطيك الصحة سي ناصر، مرحبا بكم. واش راكم؟ اهلا. هذه غايبة والله غايبة، صافي بليزير. صباح الحمد لله. وعلي الحمد، لا سونتي بخير. والله الحمد لله. Les forces de l'ordre françaises, elles protègent les voleurs algériens. كارثة. كارثة كبيرة. وراهم يقولوا باللي يعرفوا قسمان وبحال راهم يخدموا على البلاد، وهما راكم تشوفوا في راهم لي يروحوا لمكة باش يغسلوا أعضائهم. هذا اي بسم الله. هيا نروحوا نشوفوا الدار تاع الجزائر. باش يغسلوا اسمه دراهم اللي سرقوا. راكم تشوفوا الخوا، تشوفوا بعينيكم. Bonjour chers messieurs. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Comment allez-vous? راكم تشوفوا بعينيكم الشرطة الفرنسيين راهم يحموا في الدار تاع سي عبد السلام بوشوارب. راه كلشي راه قدامكم الخوا، يا الشعب الجزائري افطن افطن. راكم تشوفوا بعينيكم كاع نزلوا. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Ça va, écoutez. Vous avez passé de bonnes vacances? Impeccable. Très bien, merci. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé hier à Neuilly? Absolument pas. Alors, on a eu vos collègues qui ont jugé utile de me transporter alors que nous étions en train de manifester devant l'appartement d'un responsable algérien qui a acheté un appartement avec l'argent du peuple algérien. Et donc maintenant, les Algériens pensent que vous êtes en train de protéger des responsables algériens malhonnêtes. C'est un peu dommage. Moi, je suis pas dans la tête de ce que les gens pensent. Hein. Mon devoir est de vous informer. Après, chacun s'est fait une opinion. اهلا، واش راك؟ بخير؟ لاباس؟ كي دايره؟ الحمد لله. اهلا بكم عاودي، تحيه الجزائريين. يا اهلا سي امير، واش راك؟ بخير؟ يعطيك الصحه. اهلا، واش راكم؟ عزوا بخير؟ الحمد لله. صباح الحمد لله. وانتم كي راكم؟ واش راكم؟ كي دايره؟ بخير؟ الحمد لله، مرحبا بكم. واش راكم؟ عليكم تعاودي تحيه الجزائر. الجزائر عمو، يعطيكم الصحة. أهلا، واش راكم بخير؟ لاباس؟ أهلا. واش راك بخير؟ لاباس، مرحبا بكم. صافي بليزير. أنا كي نشوف الجزائر صافي بليزير. صافا بخير؟ الحمد لله، الله يهنيك. بيان، الحمد لله. Bonjour chers messieurs. Vous allez bien? Très bien. أهلا، واش راكم بخير؟ الحمد لله. راكم تشوفوا les Algériens دايما هنايا toujours là pour lutter contre la corruption، ضد الفساد في الجزائر، وضد هذه الحكومة الفرنسية اللي راهي تحمي في هذو المسؤولين جزائريين راهم يحشموا في الشعب الجزائري والوطن في الخارج. Je traduis. Nous sommes ici pour lutter contre la corruption des responsables politiques algériens. Il n'y a aucun souci. Par contre, vous êtes au courant que la manifestation, elle n'est pas autorisée. Donc normalement, vous ne devez pas vous rassembler sur la voie publique. Alors, par rapport aux instructions qu'on a, nous, on va vous inviter à aller à l'intersection là-bas. Alors, je vais vous répéter la même chose qu'hier avec vos collègues de Neuilly. J'ai pas pour principe de toujours informer les autorités de ce que je fais. C'est ce que j'ai fait à la préfecture de Paris, c'est ce que j'ai fait à la préfecture des Hauts-de-Seine. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas là pour déranger les citoyens français. Nous sommes là pour rappeler à ce monsieur que son appartement a été de Neuilly. Et pas d'humour. Je vous dis, vous savez, à ce jeu-là, on va savoir, un peu comme dans une jungle. Bien, ça fait plaisir. Bientôt العيد الخوا. ان شاء الله. ها يا ان شاء الله تعيدوا مليح بالصحه والهنا ان شاء الله.
veut bien discuter, on est prêt à tout. Hier, vous n'avez pas discuté avec nous. Les instructions de la hiérarchie, oui. C'est que vous ne pouvez pas rester à cet endroit-là, on va vous inviter à la Colbert. Alors, vous savez ce que vous allez dire à votre hiérarchie? Quand elle s'excusera de ce qu'elle a fait hier à Neuilly-sur-Seine, je me ferai un plaisir de vous suivre. Neuilly-sur-Seine, mais on n'était pas à Neuilly-sur-Seine. Alors, je pense que c'est la République française, non? Oui, elle est une et indivisible. Non, on ne peut pas prendre toutes les causes pour la tournée. Je vais vous demander, la même cause. Soit vous venez gentiment, soit ça sera un petit peu moins gentiment, mais vous ne pouvez pas rester ici. Donc l'intérêt du jeu, c'est que vous alliez Colbert, et si vous voulez rester ici, filmer tout ce que vous voulez, ça sera là-bas. Les instructions, c'est que vous partez maintenant, vous ne pouvez pas rester ici. Dans le 21, vous savez pourquoi. Non, je ne sais pas pourquoi. Si vous ne savez pas pourquoi, vous ne pouvez pas rester. Je ne vais pas vous dire parce que vous le savez. Pourquoi? Vous protégez un ministre algérien? Je ne protège pas personne, moi je ne suis pas algérien. Pourquoi vous voulez qu'on aille là-bas, vous ne voulez pas qu'on reste ici? Pourquoi? C'est parce que c'est la situation de la hiérarchie, on a des simples exécutants les instructions, je suis policier, donc je vais vous demander sous instruction de mon autorité policière d'aller au niveau de la rue Colbert. C'est-à-dire qu'on peut manifester au niveau de la rue Colbert, mais pas ici devant le 21. Oui, mais pas ici pour l'instant. Donc c'est pas je vais y aller dans 10 minutes, un quart d'heure, une heure, c'est tout de suite. D'accord, alors nous ça ne sera pas tout de suite avec tout le respect que je vous dois. Dans un quart d'heure, chacun rentre chez lui. Voilà, 15 minutes, chacun rentre. Écoutez, si vous ne voulez pas, moi j'en informe ma hiérarchie. Faites votre travail. Vous savez ce que vous allez dire à votre hiérarchie? Qu'on n'autorisera jamais à ce que la France soutienne les ministres algériens voleurs. Jamais. Oui. فهمتوني الخوا؟ Oui. الشعب الجزائري ما يقبلش باللي الحكومه الفرنسيه تحمي هذو السراقين اللي يحكموا في بلادنا. هذه ما نقبلوهاش. ما نقبلوهاش هذه. Non, pas du tout. فوالا سمعتوا بوين ليكم. Ça nous appartient tous. باللي قالوا لنا باللي عندكم القانون تكونوا من هاك 100 متر بس ما تقعدوش هنا قدام الدار تاع عبد السلام بوشوارب. علاه هذا وليد فرنسا ولا وليد الجزائر؟ وليد فرنسا. ليش؟ الحمد تاعو. راني معاك بارك الله فيكم. انت ارقاس علي الزامية يعطيكم الصحة. Jusqu'au bout, on est là avec toi. يعطيكم الصحة. Tu es le seul en Algérie, tu vois. Merci. هاكم معنا. C'est pas comme les traîtres. لا يعطيك الصحة. بارك الله فيكم. Merci. الشاوية القبايل tout le monde est avec toi. 48 ولا يعطيكم الصحة. تحية الجزائر الخوا. طروشني. تحية الجزائر. تحية الجزائر. ضد الفساد في الجزائر. Je traduis contre la corruption en Algérie, comme ça vous savez de quoi je parle. ضد الفساد في الجزائر. ضد الفساد في الجزائر. في عبد السلام بوشوارب لازم تطلب السماح الشعب الجزائري. ولازم ترد هذا الدار اللي شريتها مع دراهم الدم الشهداء. Je traduis, j'ai dit que M. Bouchouareb doit rendre cet appartement qui a été acheté avec le sang des martyrs qui sont morts pour l'indépendance algérienne. هاكم تشوفوا يا الشعب الجزائري فرنسا راهي تحمي في المسؤولين الجزائريين اللي راهم يخبوا في الدراهم تاع الشعب الجزائري. راكم تشوفوا شفتوا بعينيكم باللي البارح كما كنا امام الدار في سعيدانه في نوي-سور-سين رفدونا. يعني عمر سعوداني عنده يعني علاقات مع فرنسا، يعني ما فرنسا تحمي فيه. راكم تشوفوا عندكم سعيداني، عندكم بوشوارب. Ah, monsieur, vous vous calmez, monsieur. Vous faites attention, vous ne me touchez pas. Monsieur, vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Je n'autorise personne à me toucher. Que les choses soient claires. Monsieur, enlevez votre main, monsieur. Je ne pousse pas, mais vous allez me pousse pas. Je reste ici. Je reste ici. Je reste ici. راكم تشوفوا شوفوا استعمار جديد. شوفوا استعمار جديد. راكم تشوفوا الخوة. شوفوا هذا هو استعمار جديد. شوفوا ايوا بس شوفوا بعينيكم. شوفوا هذا هو استعمار جديد. هذو هما اللي راهم يحموا في المسؤولين السياسيين الجزائريين. شوفوا بعينيكم.
شوفوا بعينيكم يا الشعب الجزائري، ما تخلوش هذو الناس يحكموا في البلاد اللي ماتوا عليها 1.5 مليون شهيد. لا يرحمهم لا يرحمهم. ما تخلوش هذو مسؤولين سياسيين يستعمرونا في بلادنا. راكم تشوفوا بلي فرنسا راهي تحمي فيهم كيفاش يطبعوا فينا، راهم يحميو شوفوا بعينيكم. السراقين تاع الجزائر. شوفوا بعينيكم شوفوا بعينيكم شوفوا كل شيء راه قدامكم. رانا هنايا بالطريقة سلمية، راكم تشوفوا رانا هنايا بالطريقة سلمية. شوفوا بعينيكم. Enlevez votre main, monsieur. Vous enlevez votre main. Enlevez votre main. Allez les gars. Vous allez vous calmer, monsieur. Vous allez enlever votre main. Enlevez votre main, monsieur. Enlevez votre main. شوفوا استعمار جديد. شوفوا شوفوا بعينيكم. هذا هو استعمار جديد. Enlevez votre main. Faites-moi n'importe quoi. Voilà. Enlevez votre main, j'ai dit. Laissez-moi, monsieur, laissez-moi. Monsieur. Laissez-moi tranquille, qu'est-ce que vous voulez faire? Merde. Monsieur. Ne laissez pas, monsieur. Monsieur, attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous faites. Monsieur, c'est bon, allez. Attention, sinon je porte plainte contre vous. Je porte plainte contre vous. Merci. Je porte plainte contre vous. Vous me prenez pour qui, monsieur? Vous avez colonisé 132 ans, vous croyez que je vais accepter d'être maltraité par l'agent de police français qui soutient un voleur algérien? Répétez voir. Restez sur le trottoir. Répétez devant le peuple algérien ce que vous m'avez dit il y a une minute. Restez sur le trottoir. Je vous demande des excuses, monsieur. Négatif. Sinon je porte plainte contre vous. Restez sur le trottoir. Pour violence. Reculez, gardez votre distance, s'il vous plaît. monsieur pour violence. D'accord. هاكم تشوفوا الخوا. هذا هو استعمار جديد في فرنسا. هاكم تشوفوا بلي هذو مسؤولين سياسيين فرنسا راهي معاهم. هاكم تشوفوا مانيش نكذب عليكم. ورانا مع خوتنا الجزائريين هنايا. يعطيهم الصحة. بارك الله فيكم الخوا. يعطيكم الصحة. On est là. يعطيك الصحة. برافو. Jusqu'au bout. On va venir chaque fois vous déranger, monsieur le ministre. Voilà. T'inquiète pas. Tous les Chaque mois fois, إن on va شاء venir الله. vous déranger. Voilà. كل شهر إن شاء الله. نكونوا هنايا ضد الفساد. هذو مسؤولين سياسيين اللي تحمي فيهم فرنسا اللي استعمرتنا 132 سنة. وراكم تشوفوا بعينكم. راكم تشوفوا بعينكم. هذو هما اللي استعمروا البلاد وهذو هما اللي راهم يخونوا في البلاد وراهم يحشموا في الدم الشهداء الله يرحمهم. Bonjour monsieur, est-ce que vous savez pourquoi nous sommes là? Enlevez votre main s'il vous plaît. Voilà, enlevez votre main s'il vous plaît. بس بوشوارة باش نشرشر الواي هروح. زيادة في ولد بلادي خدم لي كري عند قاوري كوم سا فوالا جافيسي بور توا يعطيك الصحة خويا. رشيد نكاس راني هذاك بو بارك الله فيكم. راني ديزات يعطيكم الصحة. شكرا مرحبا بكم. والصحة عليكم إن شاء الله. اه سي نورمال جي لي droit les pièces d'identité واش راك؟ صافا رشيد الله يخليك. أبي إن شاء الله يعطيكم الصحة. واش راكم؟ مرحبا بكم. مرحبا يعطيكم الصحة. عطني دربك يعطيك الله يحفظك خويا. مرحبا بكم. Monsieur, vous laissez ces citoyens tranquilles, monsieur. هاكم تشوفوا الخوا. استعمار جديد. هذا هو الشعب الجزائري. راشد حقرونا الله غالب شو نديروا؟ لا كان ربي كان سبحانه سبحانه سبحانه. ويا جرب جرب بلاده صافي كاينه يور غيزون هذه اللي نقولوها يعطيك الصحة. On croyait que la police, ils sont là pour protéger le peuple, mais apparemment, ils protègent les voleurs. فوالا Voilà. نو هذا ثاني ميساج بوشوارب اقسم بالله شتو جو راني لوجي عند واحد ان فرونسي دو بريفيرونس نزيدها فيك تا ولد بلادي ومنه نزيدك بالك نقص لي بالك دير معايا غير ملي نقعد نجرجر ادروات ادوش والله العظيم هذه هي حسبنا الله ونعم الوكيل هذا الواحد ما يقول هاكم تشوفوا راه ساكن سي بوشوارب امام الرمز مسيحي.
راكم تشوفوا، راكم تسمعوا ولا لا؟ شوفوا كيفاش يحنوا عليهم وكيفاش يعزوهم وكيفاش يحموهم مقابل البترول الجزائري ومقابل الغاز 65% الغاز طبيعي في أضرار. لو كان ما صابوش الفايدة مع بوشوارب ومع سعيداني ومع السلال ومع كاع لي جون كورومبي الناس الفاسدين ما يحموهمش بهذه الطريقة وما يقعدوش يدزوا فينا ويطبعوا فينا بهذه الطريقة. حسبنا الله ونعم الوكيل وصايبين. هجرتونا. ان جون الله يبارك دكتوره دور راسها ادروات اغوش ما تلاقى عليها والو. يسي انسكري ايسي اون فرونس يلون اكسبتي سي بون. هذا جوست ان ميساج. عليكم تخسروا هكا في لا جينيس اوليو باش تربحونا باش نزيدوا هكا نوقفوا لكم بلاد تزيدوا تلبوا فينا تهجروا فينا. نقعدوا دروك حنا نقعدوا نطيحوا صحتنا في بلاد واحده اخرى. علاه ما تبروفيتوش تدوا صحتنا حنايا زيدوها في بلادنا ونقعدوا حدا والدينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الواحد ما يقول قسما بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. وما غاديش بالك الناس اللي غادي تشوفني هنا تعرف لا سيتوياسيون كاسكو جو ترافاي او بلاد. على بالهم كاسكو جو ترافاي ديجا افون. الوغ كو واحد يكيتي ان بوست تيتولار باش يجي يا اون ريزون. علاش؟ نتوما سبابنا. نتوما. وميساج اللي راهم يسمعوا فينا حنا ما غاديش نكرهوا. كاين راشد نكاز وكاين رجال احرار في الخارج ما غاديش نكرهوا. ما غاديش ترسلوا البوليس تاع فرنسا ترسلوا البوليس تاع لونجلتير ترسلوا اي بوليس ما غاديش نكرهوا كيما نتوما ما كرهتوش بالسرقه حنا ما غاديش نكرهوا في الطريق تاعكم دائما نوقفوا لكم في الطريق. ودائما راشد نكاز راه كي الضوضان في طريقكم ما غاديش يكره وحنا غادي ما غاديش نكرهوا. يعني طحتوا مع ناس صامتين نتوما صامتين في السرقه وحنا صامتين في كلمه الحق. يعطيك الصحة بارك الله فيك. وي خويا واش داروا لك الشرطه واش داروا لك؟ طبعوني ما فهمتش واش كاين. حنا راني باريكادي دروكا اون سي با كاسكو فا فير اون سي با كاسكو نوز اتون. لا والو ربي كاين. حنا ما خايفينش حنا جوسكو بو الحمد لله. كيفاه قبلوا باللي نقعدوا هنا ما قبلوش تقولوا نكونوا امام دار المشارف هذه كيفاه هذه حشموها تما يسمعوا الناس ما يعرفوش لادريس تاعها الناس ما يعرفوش باللي داره جبدونا اكوتي باه الناس اللي راهم يفوتوا منا كاين دي زالجيريان كاين بزاف الناس اللي تشوف باللي هذيك دار بوشوارب وما توقفوش عندها صادر انتردي بالنسبه لهم اي واحد فاسد ويهرب الاموال تاع الجزائريين ويجيبهم لفرنسا ويهرب الاموال الفاسده يجيبها هنا بالنسبه لهم خط احمر ما توقفوش في طريقك. احنا اللي رانا ندعموه واحنا اللي رانا نبروتيجوه ديريكت. على بالكم باللي عنده نسيبو يهودي يسموه ايبلبو ديدي ايبلبو هو اللي سلف له 600,000 اورو باش يشري هذا الدار. على بالنا يعني كيفاه يخلوا زوج اختك كيفاه يخلوا وزير الدوله الجزائريه يسلم متكتف مع يهودي اللي يسلف له 600,000 اورو ومازال راه وزير الجمهوريه الجزائريه. هذه جمهوريه الهف. نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه وهذيك الشعارات تاع الهف باه يرقدوا الشعب باه الشعب يقعد راقد وكي يجي يحوس من تحت تلقاها مخروبه. وزير الطاقه واللي راه هنايا اللي رانا واقفين عند داره وزير الصناعه عبد السلام بوشوارب يكون على بالكم باللي الاخت تاعه يهودي الاخ تاعه الزوج تاعها يهودي وهو اللي سلفه 650,000 اورو من قرض بنكي باه يزيد يكمل الحسبه اللي سرقها من الجزائر ويشري هذا السكن. ويسكن هنايا 200 متر على الدار تاع سي بوشوارب 2 رو دون 200 متر على البلاصه رانا فيها ما في غير رانا فيها. كاين بيناتهم لاسين سي تو. هذا مكان هذا مكان يعيش في رفاه. راكم تشوفوا كي الشرطه هنا يلبسوا كل كلوشارين. راكم تشوفوا ولا لا؟ حتى واحد ما يديهاش كاع فيهم. راكم تشوفوا هذا قدامكم هذا شرطيها راكم تشوفوا فيه. شفتوا فيه ولا لا؟ مدوها فيه باللي شرطيه. وي فيا avec la caméra comme ça on sera deux. En tout cas vous avez le sourire. Bonjour monsieur. Vous savez pourquoi on est là? Vous avez un voisin qui est un voleur. Et la police française le protège. Un ministre algérien. Monsieur Bouchouareb, ministre algérien. Et c'est votre voisin. أهلا. واش راك؟ خير. مرحبا بك. Ça va bien? الحمد لله الله يهنيك. Nous respectons, vous voyez pas? Mais la police protège un voleur ministre algérien. Vous en pensez quoi? C'est votre voisin?
préférez que je pleure, monsieur? Mon peuple a pleuré 132 ans. Je ne vais pas pleurer devant vous. سمعتوا ولا لا؟ قال لك كيف راكم هنايا امام الدار بوشوارب راكم ديرونجو فينا. الشعب تاعنا بكى 132 سنه. ما يزيدش يبكي دروك. ان شاء الله ما نبكوش. امين ان شاء الله. 108 ولا شيء. ايوه صح. لو كان نحسبوا حتى اليوم. اليوم 180 سنه. حتى الفرنسيين راهم يحموا فيه. شوف. Même les Français protègent les voleurs. Quand il s'agit de l'intérêt d'un pays, c'est normal, il le protège. C'est bizarre. Ça vous fait quoi, monsieur, de protéger un ministre algérien voleur? Vous, en tant que policier français, de protéger le ministre algérien qui a volé 3 millions d'euros. Et que vous protégez. Et ce ministre passe son temps à critiquer la France, bien sûr. En gros, il joue une pièce de théâtre avec le peuple algérien. Dans les télévisions algériennes, il critique la France. Et vous, vous le protégez. Ce silence, il dit beaucoup de choses, comme il dit. C'est quand même génial. Hein, vous protégez un ministre qui passe son temps dans la télévision à vous critiquer. Vous pouvez vérifier. Hein. Abdeslam Bouchouareb. Vous regarderez sur Internet quand vous aurez fini votre mission d'aujourd'hui. C'est un très bon acteur. Hein. Oh, je veux bien sur la télé algérienne. Je veux bien sur son nom. Très bon acteur. Pas... Je crois que je vais y aller parce que je vais aller bosser. Très bien, avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Demain, Inch'Allah. 17h, Champs-Élysées. Comme d'habitude. Aïe, Sahel, salam alaikum. Ah, vous voulez pas le laisser maintenant, c'est ça? Vous voulez pas laisser ce monsieur aller travailler? Dans ce cas-là, mettez-nous en prison. Vous n'avez pas envie de me parler? Donc vous parlez à ce monsieur, vous voulez pas me parler à moi, c'est ça? Je vais aller bosser. شفتوه ولا لا؟ الخوا هذا خونا بغى يخدم والشرطه قالوا له لا ما تروحش مع هذه البلاصه هذه، يعني استعمار جديد. Tout à fait. استعمار جديد. Voilà. نسرقوا كيما معاهم كيما هما. لو كنت تسرق معاهم يحموك. Tout à fait. يحموك. Voilà. صافا. واش راك؟ بيان. انت؟ الحمد لله. بصح ما جيتناش قلت لنا نجيكم وما جيتش. وين ما جيتش؟ وين؟ بيان سور كنت في فيينا، كنت في فيينا في اكتوبر اللي فات، العام اللي فات، وقلت هو كان في الالمان. درت لابونس تاعك بدي نجي في موا دافريل بصح ما جيتش. لا موا دافريل وصل ما جيتش، بصح جيت موا دكتور، وان شاء الله نعاودوها. ما في شي والو في السيت تاعك. باسكو صارت الريدو تاع لوبيب تاع البترول، نعاودوها ان شاء الله. والله نعاودوها ان شاء الله. انت شحال تقعد هنا شحال؟ ما نروح ان شاء الله. شوف زيد سلي ميساج وشوف نتلاقاو فيهم ان شاء الله. راكم شوفوا الجزائريين نتلاقاو في اللبسه هكاك ان شاء الله لوتريش. عرفتي رشيد ساعة أنا صاي نيغوسيت مع بوشوارب سعيداني عطيه غير شومبرا صاي مسكين راه جاي يقرا هنا عاونا غير لاني ولا 2 زون غير شومبرا تاع جاي تسكن في نوي محينك فيني لي شونزيليزي بعيدة علينا ما نقدولهاش ريم بغى يشوف فيها مانيش عارف عطيها امير ديز هذه قدلها ولا مانيش عارف. صحيتو يعطيكم الصحة. Ils vont pas le laisser partir. Si, on va partir ensemble. قاعد نروحوا وغادي نتلاقاو ان شاء الله. ان شاء الله. الخوا نتلاقاو ان شاء الله الساعة 5 شونزيليزي. ان شاء الله. بحول الله، اللي بغى يشرب قهوة معنا نروحوا تحت بوشوارب هنايا. دار تاع بوشوارب. قهوة تما عندها بالك تاعها. ممكن. شي باليس. هو اللي خلصها هو اللي خلصنا القهوة. شي باليس. Pardon? Ils sont partis, vous avez dit, j'ai pas entendu. Ah, pardon. زيد ميساج تاني. Oui, تفضل. براس بنتي العزيزه تاع شاوله براس بنتي ويولي رشيد بريزيدون ما نزيدش اون سكوند تاع شاوله اون سكوند اون فرونس والله العظيم جو غون ديفينيتيفمون البلاد اقسم بالله. هذه اللي تبغوا البرومي والله العظيم. وهذه تعاودتها قلتها كاع كي كنت كونديدا في لي زيليكسيون قلتها سور لو نيميرو 72 هذا كون جاي قلتها اقسم بالله ما نقعد هنايا دقيقه. ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. ورانا معاك خويا رانا معاك باسكو انت انسان شبعان انت انسان شبعان ماشي طماع ماكش شي تخون عندك احنا هذا نسحقوا واحد عنده دي كاباسيتي صاي اللي ندو من عنده اللي يعاوننا شي واحد يحلبنا ويحلب روحه يحلب بلاده ويزيد يحلبنا حنايا. اش راك باشا باقينا خويا مسكين روتريتيك ماش ما با يجيري ريسبونسابيلتي تاع لا فامي تاعه حتى لوينتو. ان شاء الله.
Non, il n'y a que moi qui vais vous présenter la mienne. Les autres, ils sont pour rien. C'est moi le responsable. Déjà, je vais prendre la vôtre. Ah ben je la donne, aucun problème. Voilà. Comme tu vous reconnaissez que l'ordinateur de cette manifestation qui n'est pas déclarée, d'accord? Si, j'ai informé la préfecture. Vous n'avez pas l'autorisation. La préfecture a refusé qu'on manifeste devant la maison. Voilà, vous n'avez pas l'autorisation. Moi, je refuse de manifester pour déranger d'autres personnes. Ça, c'est un permis algérien. Vous avez une nationalité algérienne ou uniquement française? Ah non, je ne suis plus français depuis 2013. Dieu merci, alhamdoulilah. Vous croyez que je vais être fier d'être français en me faisant arrêter par la police française? Hors de question. Moustahil. Moustahil. Comment je vois votre date de naissance 72, 9 janvier 72, c'est ça? Exactement, voilà, très bien. عين مران نقاقزة Voilà. دول ساحلية. Voilà, c'est moi le responsable, il n'y a que moi. Villeneuve Saint-Georges. En France, 94. Et on sera demain au 76 avenue des Champs-Élysées, devant l'appartement de la fille du Premier ministre. Donc on vous aura rendez-vous demain aussi. Vous pouvez garder le permis si vous voulez. Vous serez où demain, s'il vous plaît? 76 avenue des Champs-Élysées. Ouais. Un Premier ministre qui n'arrête pas de faire des promesses pour les jeunes Algériens en Algérie. Et ses enfants, ils sont tous en France. C'est quoi c'est au domicile de qui, vous m'avez dit? Donc, c'est au domicile de qui, vous avez dit? La fille du Premier ministre, que vous allez protéger aussi demain. Apparemment, vous avez pris un abonnement pour protéger les voleurs algériens. Le ministre algérien. C'est qui? Comment il s'appelle cette fille? Rib Selal. R.I. Le Premier ministre algérien, c'est tout. C'est ça, le Malik Salas. M comme maman. M comme maman. R-I-M. R. Y. Alors, je répète. R comme René. Y. Y comme Yves. M. M comme maman. Plus loin, Selal. S-E. 2-L. A-L. Ça, c'est le nom du Premier ministre? Non, c'est la fille de sa fille. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Hier, vous avez protégé le patron du FLN qui est un voleur reconnu. Aujourd'hui, vous protégez le ministre de l'Industrie algérien qui est un patron, qui est un voleur reconnu. Et demain, vous allez protéger la fille du Premier ministre qui est une voleuse reconnue. Donc, à croire que la police française ne protège que les voleurs. Donc, votre prénom, c'est Rachid Ben Larbi, hein? Oui, exactement. Vous savez, l'image que vous êtes en train de renvoyer en Algérie, c'est que vous protégez que les voleurs. Pas terrible, hein? C'est pas terrible. Pas que en Algérie, même ici en France. Ah oui, vous protégez que des voleurs. Et vous habitez votre domicile, s'il vous plaît, monsieur? Algérie. Arrête de me la faire écrire. J'habite en Algérie. Vous retournez tous les soirs en Algérie? Non, non, je retourne une fois par mois. Vous Je ne pouvez suis pas donner ici. votre domicile, c'est ça? Si, je vous le donne. Merci. Aïd Meran. L'adresse, la rue, tout ça? J'habite pas en France, j'habite en Algérie. Mais oui, mais si vous retournez tous les soirs en France, vous avez un domicile, vous habitez en France? J'habite pas en France, je suis de la famille ici. Alors, chez qui alors? Je ne communique pas l'adresse de ma famille. Il est dans des hôtels. Chaque fois, il est dans un hôtel. Je vous communique l'adresse personnelle en Algérie. Donc 174, route de Seylia. Je peux vous l'écrire si vous voulez. Route de Seylia. S-E-H-I-L-I-A. Commune de Aïn Meran. Donc A-I-N. A-I-N comme Nasser. Meran. M comme maman. E. R comme Rachid. A. L comme Nasser. E comme Émile. Vous voyez, il n'y a pas de jaloux. À la fin, c'est un N. Nicole. Il y a un N en plus? Non, Meran. C'est pas un L, mais c'est un N. Nasser, voilà. Donc, Wilaya de Chlef. Donc, W. T'es venu. Là, je ne savais même pas que c'était à côté. Mais tous les jours. Avant que je parte au taf. Oui, bien sûr. 06 60 41 90. Attendez, 06 60 41 90 59. 59. Voilà. Demain, à quelle heure vous allez manifester? À 5 heures, comme aujourd'hui. Je suis sur place, il y a personne. À 17h. Vous serez à peu près combien? On sera peut-être 2 ou 3, ça dépend. 2 ou 3? En plus? Aujourd'hui, c'est vous qui les avez attirés, les autres. C'est-à-dire que s'il y avait moins de policiers, on aurait été 2 ou 3. Mais apparemment, comme vous aimez être nombreux pour protéger les voleurs algériens, bah, ça Et augmente. vous avez fait une demande pour aujourd'hui? Vous êtes 17h? Ils sont au courant de tout. La préfecture de police de Paris, la préfecture de police des Hauts-de-Seine sont au courant de toutes les manifestations que j'organise. Même vous êtes au courant?
On va dire qu'il était pas con. Non, et votre collègue hier, on leur a moi, je vais faire un match amical, il fait pas de différence devant l'appartement de la fille. J'assume. Pour avoir du monde, il faut mettre un match amical, l'équipe de France, l'équipe d'Algérie, devant l'appartement de la fille. Là, il y aura du monde. Il y aura beaucoup plus de monde. Voilà. Donc voilà, si vous avez quelque chose à reprocher, si vous voulez mettre en place une enquête, vous savez où me trouver. Chabrit à ballon. Voilà. Et aujourd'hui, vous dénoncez quoi la corruption. C'est le logement de qui? C'est dommage que vous n'avez pas commencé par ça tout à l'heure. Oui, je sais que c'est le logement d'un La corruption. Algérien, Abdeslam Bouchouareb, 21 Le vol. Montebello, ministre de l'Industrie. Abdeslam, c'est son prénom? Oui, Abdeslam. Ah, monsieur, vous étiez là avant nous. Il est connu, il passe à la télé tous les soirs. Abdes, vous enlevez le L. S-L-E-M. L-E-M. Oui, Abdeslam Bouchouareb, B-O-U. Ça veut dire les gros lèvres. Ou les gros jeux. Ah. Les gros joues. R-E-B comme Bernard. Lui, c'est le ministre de l'Industrie. Qui a une carte de résidence que vous lui avez donnée alors qu'il habite en Algérie. Depuis 1978. Il a fait des fausses déclarations dans 2 actes notariés. Il a dit qu'il habite en Algérie alors qu'il a une carte de résidence ici. Vous voyez, non seulement vous protégez des voleurs, mais des menteurs. C'est la corruption, c'est ça, c'est un appartement Tout à fait. Non seulement il a acheté un appartement avec l'argent du peuple algérien, mais en plus de ça, il a ouvert un compte à Panama avec 700 000 euros. Mais apparemment, dans les télés internationaux. Oui, apparemment, le fisc français ne semble pas s'intéresser à ce type d'opération frauduleuse. J'ai envoyé une note à Tracfin afin qu'il puisse déterminer l'origine des fonds qui l'ont permis d'acheter cet appartement, mais apparemment Tracfin préfère jouer la carte du silence. Et le juge Van Rudbeck, qui est juge anticorruption, a le dossier complet sur cette personne. Donc vous voyez, on fait les choses dans les règles. Merci. Donc demain, on se retrouve à 5h. Moi, je transmettrai. Avec plaisir. Et on sera là tous les mois ici. Tous les mois, vous venez ici? Tous les mois, 9, 10, 11, 9, 10, 11. À chaque fois, on sera là. C'est-à-dire que c'est tous les jours ou... Tous les mois. Ouais. Il y aura moins de monde. Il y a plusieurs voleurs que vous soutenez. Vous avez la fille du Premier ministre, vous avez le ministre de l'Industrie, vous avez le président, le chef du FLN, le Front de Libération Nationale, qui passe son temps à critiquer la France, mais que vous le protégez allègrement. Donc systématiquement. Une fois par mois, vous serez ici. Une fois par mois. On cherche d'autres, s'il y en aura d'autres, on va être à côté de... Voilà, donc nous sommes très contents que le juge anticorruption, M. Renaud Van Rudbeck, a saisi le bien de 2,8 millions d'euros à un escroc algérien, ami du ministre de l'énergie algérienne. Voilà, il a saisi, c'est un bien de 2,8 millions d'euros. Donc nous voulons les choses que le juge fasse la même chose. À bien fonctionner. Voilà, des mains. La gamme, en gros, je disais qu'on ne s'arrête pas. Donc si vous voulez continuer à protéger ces voleurs... On ne protège personne. Oh bah attendez, excusez-moi. À notre niveau, non, on ne protège personne. Vous êtes les exécutants de ceux qui protègent ces voyous. Vrai ou faux? Ah, écoutez, si vous dormez la... Si vous dormez la réserve, je n'engagerai pas plus. Ah non, mais on ne vous demande pas votre avis, on vous donne l'information. Vous avez les médias, vous avez Internet, vous pouvez vous renseigner. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes en train de donner une image détestable de la police française aux Algériens parce qu'ils ont la preuve aujourd'hui que vous soutenez, français en plus. Que vous soutenez des ministres algériens voleurs corrompus. Et vous ne vous en rendez pas compte. Voilà ce que vous êtes en train de renvoyer comme image au peuple algérien. C'est que malgré vous, vos chefs, qui sont au courant des tenants et des aboutissants de ces affaires, vous demandent d'exécuter un ordre qui salit l'image de la police aux yeux du peuple algérien. Et ça, c'est un fait, malgré vous. Voilà. Et qu'au contraire, vous avez malmené des militants anticorruption. Vous voyez un peu le déphasage en termes d'image. Malgré vous, ça crée un déphasage. Et on est pacifique. Jusqu'au bout. شفتوا الخبر، شفتوا بعينيكم. رانا هنايا بالطريقه السلميه ورانا دائما هنا. حنايا ما تقلقوا ما والو. 20 سنه ان شاء الله ونكونوا كيما كل شهر ضد الفساد في الجزائر، ضد الفساد وضد هذو المسؤولين الجزائريين اللي باغيين يستعمروا الشعب الجزائري في الخارج. ورانا باغيين نفهموا هذه الحكومه الفرنسيه باه تحبس تحمي هذو الانسان اللي ما يخافوش من ربي. عليكم السلام، واش راك؟ صافي خويا. انا هو تعني عندك
رانا ضد الفساد ورانا باغيين باللي هذه الحكومه الفرنسيه تحبس تحمي هذو الاجساد اللي ما يخافوش من ربي، اللي ما يحترموش الشهداء الله يرحمهم، واللي ما يحترموش الشعب الجزائري. وان شاء الله نطلب لكم تفوتوا عيد العيد سعيد بالصحه والهنا ان شاء الله، وتلقاو تحت الخير. بارك الله فيكم والسلام عليكم. شكرا للخاوه والصحه عيدكم وبارك الله فيكم، وتلقاو ان شاء الله غدوه امام الدار بن سلال ريم سلال 76 شارع شانزليزيه في باريس. يعطيكم الصحه والسلام عليكم وديما عقابكم. صحيح.